Laissez-moi rêver, laissez-moi y croire, laissez-moi dire qu'on peut changer l'histoire. Si c'est vrai qu'on est libre, qu'on peut s'envoler, qu'on me délivre, je sens que je vais étouffer dans ce mini world, ce mini world, ce mini world, j'ai l'impression de courir au ralenti dans ce mini world, ce mini world, ce mini world, je rêve encore qu'on chante les mêmes mélodies. Je ne les comprends pas, mais qu'est-ce qu'ils veulent dire? Pourquoi j'ai froid? Est-ce que c'est ça, mourir? Et si je veux survivre, dois-je vraiment accepter de tous les suivre, loin de ma réalité? Dans ce mini de courir au ralenti dans ce mini world, ce mini world, ce mini world, je rêve encore qu'on chante la même mélodie. Chaque jour, je meurs à chaque instant. Je le sens, la vie ne dure qu'un temps. Emporté par l'horizon, par quelques notes de musique, je chante l'espoir pour rendre ma vie magique. Dans ce mini world, ce mini world, ce mini world, j'ai l'impression de courir au ralenti dans ce mini world, ce mini world, ce mini world, Я желаю огромного счастья, удачи, самое главное здоровья, крепкого имана. Men şu ekkide koşulagan yaşlara avretim avretti. Ne çakıda yakşırlar yorayım. Ata ana yakşırlar yoramayın da. Şular düzenli onu her yüreğini tutan muratlarına yetişmeyi Allah nasip etsin. Sağlıkta, sağlıkta, tatlılıkta, tatlılıkta yaşamayı Allah nasip etsin. Geleceğini Allah yine tatlı yeri görmesin ya Allah. Taraylardan olsun. İmanlı dini olsun. Ya Allah ya Allah. Her birinin hamraklarına yetişip başlara kadar olanı, rahmıları yetişirim olsun ya Allah. Kömeği yetişirim olsun. Yalan gözlerden Allah seni saklasın ya Allah. Ya Allah, ya Allah, şu yolun güzelmiş olup, yüreğini bak güle, şadlıkta, sağlıkta, imanla yaşama, Allah tatlılıkta yaşama, Allah nasip etsin. Her yüreğimiz pamuklarını yetsin ya Allah nasip etsin ya Allah ya.